Alright, Motegeri Umeru TV kagitana kange tugushemania za emwako emugutigera nditugutegera mantu zegie weti nambere ndene county ya Meru. Ni county ethiretwe egikujira mantu kathumba. Ngikurikana ikinya ntukuyegorwa kiri kurara na mishamanio kaikorara mushamanio joro athithikire na ari ya Anterich Karen kiri mushie munene ja Nairobi. Ndene ya varu ya munini wa rais Professor Kithure Kindiki atongerie Meru ibarethiro bagitwa ntarizi kwa riro mantu kathumba bombe batongerie baramba mirandi bangi baranirie mantu kathumba itoronere atongerie ta governor wa Meru munini wawe na atongerie bangi kathumba oro ari governor Kiraitu Murungi na atongerie bangi barethira bakikinya ntarizi mantu zato kwa toija doja ntukwa narwa na mugeni wako antuko. Number 2, nyuma ni turonere mama atongere kaire kai korara mbicha ithire twekithiuruka ndene mitandao mbicha akona ne baba atongeria kaire beta kulingwa na oro wale waziri wa uremi Mithika Linturi manto jatho ya kiarua aza anta bagenda kumonya kethira muchema na jojo na ndijwa ngwataniro kwetongeria bakwenda ngwataniro kuibo bate kwenda kana imbi gweta na mbere ndene ya county ya Meru. Karibu sana kiongozi. Thank you very much. Utori hata kuma tukutikana last. Wanda sasa mtemururu tunadhiria Jesu. Alright. Yes. Kethe Meru kidogo. Kamero Meru ngumugethi tuna mwathani mwirethire na oro boya wa gutega TV eto Meru TV ni TV tutinyo nende ya kumenyithia Meru kamwe kagarenda na Meru. Kwa karibu tuendelee turamwe. Alright. Ngikurikania kinyanda ne mitandao yonde tuthingate one on one like duma comment yeku ngethero ngimithingataira Facebook Meru TV Kenya Facebook Meru TV Kenya turau emoko emwe inya Rotero radio gatona thiri 11.2 FM ukethira ukitona au kinya emoko emwe thingatira like comment Rotero YouTube ukatwitira te Meru TV digital na kinya namba thimu ya WhatsApp irere ndegoro TV yaku ukethira ukimithingataira na koraniria natwe ntuko na kiongozi ntuko yagoro nurare mushimano ja Nairobi Nora kinyere ndene mushemano zetu ndari ku manto jarakari hata twambire tu manto yari nkanya muno kuma safari akwambire kukinyano kuma Meru kana tuginya kutonya nandi Karen manto raja jarakari hata mbiti manto yabu muno kwa na Meru akona mwanya atongeje bondo ti wati yome nanga mtu rari akaru yando chiake no ntunu chiku mtu arangenda nyando manto kwa agenda mwanya lakini kimotono wewe twataki tuginya motono yoro Kithure Kindiki ta deputy president na aretire abuithe muchemana tongeje bonde yes na MCA mbere pia puthiri na MPs na senator beta baria kintu mathatha tu baribonka kana baribonka alright ni baria batu na tu na baria batu Kindiki ira wekanya kakwenda muchemanyo ya weno ntunu atu invited ira tu atu invited na no mwanka tu bro tu otutirite awa nwe ya Meru na twamura chiake twari mzuri muno twari mutamuchemanio na itwari manto maendeleo muchemanio yoro itarangu yili maendeleo aki kupabara arangu chipate tokinyera na nyengo dawirirwe no ndone thirikari ko thibwe bangite bu na ye chonde atureo aka implement ari deputy president Meru kana Kenya yetaboya no ntwaturire no mwanka kamete thithwe every county ya weta kuo kwarie kumenya ina development chienu cha county enu ikinyerite kethi yonde abatu Meru county toro babale kabuthwana titi ya kukuna university ya kwana twatuka twaita Meru thatu kwa tukerwa nangwe kinyere kamiti ya buthirwe na kamiti ya buthirwe nio twathire mwaka yumwe odene mwaka yoro rito no yoro twaita ringi 2025 Tariki chioro na mwezi yoro kwa uthirikare twathige muchemanio na yote boya tanya thine nyeku. Alright. Kidogo no mumiru rota ere kiomba kukinya na rota Karen no ende kumenya muchemanio jojo actually jurare jo kureta ngwataniro kya tongeria Meru kana ijo kuchwake miradi muchemanio yoro omukithwania na mathawi yari ite ku page manto ngwataniro Kindiki enda kware kenda Meru na no tunatu ya Meru kuna atongeria waiko mwanya batenda maendeleo benda kwa Meru tu ya antoange mwanyene no ntuno kuona leo kuona Kindiki arete kuma bakitu Murungi eta kinya Kathuri Murungi MPC bari kuo MCC bari kuo
na atongeire bonthe baguma kaunti ya Meru kuntu mwanya mwanya ni aenda kwaria mantongotaniro nkithima ria arondere itiku yontu bokulugira anjadici na ntuba mea babe na njenda mwanya ikime mendo wate otirio kathuri murungi etigiria ngwataniro ya Meru kinya kwa itotea na ngawe kangabana na kwaria mbere Meru na thigirite kwaria nontu aira interest ya gitika Meru kangabana Meru county atena bata na Meru ikime wate biu nontu atongeire baba kuria ngwataniro kithabe na ngwataniro kana kithabe na kiao na Meru ya batu aringi kura na Meru ukiri na muchie kabete kwa tatu agarende ngabana kayo wakanya agaita ngweci yawe Meru nontu kure kinya akia kumakira mutongeria oite ngwe kana mwinge ndio kwa tuka batu tukathura kinya kathuri murunga ko monya kangabana rwari obaba nyu yake ba mu impeach ogwa kuta Meru nontu ya ande yari wa thio ko aya boyeli mithika ntori nya nwe otore nangaba na kawira mwanga saita ngwe private rite no kumenya ngwe itika kawira kathura ringi nikyo tukona aringe kawira na mutuma kathuri murunga tonera aba nawe ni kawira deputy ngabana itokweleano niyo imiruku yes right ngwetike kidogo gututaririria kurarikire muchemana juju kurari na uge bana rechoro bokiuga gakwina anto maybe barakamati agweta kugeria kuangara tena muchemana juju na mbona turone kwina issue katika umwe wa athoji ba siasa kiongozi turone nyaki agito ndarombere urarikio au yes ni babo kidogo no twere sam mutoko batamenya what happened imbi rari thina maturona tuke mitandao mtu akamati umarome what happened baba ara na mtu kwaregia kwa katibu kabangi na garombecha keta ngebe keta kuira kawira mwanga sambua kya kwaria kana tongere baba zaidi bakugemea rutere wanga bana kawira mwanga ende kiongozi yakinyire ile bambire kutheta bagiona nebeliau yokuno kida ile chombe bareri itokweleano ndio kutheta ile security atorere ya kiongozi dia kidogo wao mwanga area tulie kidogo na chokaringia karambi kwa hiyo tega kwa inya karo nene kanya kidogo mwankanto batete batulie ibo kurari huu alright no kuona miradi irera arambura ni abunge betu thirikari kinge kweri kana no tujera maingi tuonaga abana lichoro miradi mboga eta anto bakayo wakanya bakaromba miradi maybe ya karafolong eta ingo ni tronera jumbe bakiwa wakanya ni kwariria munini wa professor bamuitinto kathumba pengine no kuona kwena umbekani bwa ngoge na ndeko thirwe gite kaza nero ndango itika nya family neku ongo tigewe nanja no mwanga bana mwe kurubo tikanire tore ngombe tore thia tuite kungi na ndio tathithia mwe kwa kurigana teoma lakini kwa tuka jumbe betu baita ngo tano wala imoro beta bari sauti mona na deputy president bende kuthia yara bararirie thirikari ka implement lakini kwa tuka bakade kidiadu igoro waki batere thirikari tigeria takeje tawa itokwendano thirikari onde are no mwanka kithia gutiti babara ya kuma maua mwanka mutindo aturi thai no mwanka wete no mweri kana meri ile kona na kinyira na yokulukua mbesi kuonekana contractor kuonekana engineer bakuithia procurement kuthia mbigi kenda gwita mbere kwa tuka batuviatira bagenderea na ndwa Meru itigotethuka na gubigio menda kidogo mbere wate tutinga tunangabana Meru county ngabana beko kingi muno itokweleano lakini kwa tuka batu tutona Meru kana ngochetu cha Meru kana tona kana kaka Meru kakora thina tona ngabana tutekinyo noku yes alright kidogo ngotuke tukuthoja mantu jege mochemani jogoro tujua ya sana lakini arono professor narogera akari unga Meru keza akathi mochemani na jake ya Meru ko akethro agechemania na ndena akari na jake ground nendiru ari na tongeria ithende kuona akari nabo aba bitu agulukirie yes alright ntukuinka ithiri tuizino ithiro takinyo getongere mantu jege kimera pengine kagite na katuronere mantu jege mera magurijo ongero nambi professor no ithiro njara were undene kana no tuikwarera mushamani ukajwari indo bajumbe tona kinya governor tona senator bagechemania au kanyumene tona magurija miraja kitithua ni waziri Mutai Kagwe no kodro kwena njara ya munini wa rais kire mantu jege jege mera kweli kulingana ogoro thojite mwaithire tuigurithia nario
lakini wathi areo na report yo ya mutongeria ni amiyukia ye yo ntoro mukiriti kile mantu ya mira umure mire kari 1 2 3 4 5 itokoleano na bila mwere zibe kathithia antu makosa ya antu betu kindike nethe tibatethia kinya siasi kawe nethe tibatethia lakini okulukira malamiko kana mantu ya ikitu kiri siasi kawe yete ya tibatete bra yete ya kari kitumi kiyo bidongwate mware muri mpempe mpempe mure kya kuingia mpempe ikawa nikaju ya kita chali ngiri mwanja konia yambo soka 3000 ka 2500 kana ngiri itukolano no mpempe ni nyingi mira ni bekara mira mauria mpempe na ya mira ka yongo yaibanga kurukira kanya kareo no ukame boga kuingia bo kimira kempempe yara kutite boya mpempe sitakia mwangaji ukuki muthiringiana na igana magia thate no ndo mauri ibo mira ni akari mira price ya mira no ngori banga kinya ndo bana kunya mushumara katubuthirie tuthithirie ire ngwe yo theri no ndo number 1 ndo wero ni batu kabunya bawa ndabala ngo itiki siasa kwa musiasa fulani ndene igembe siasa yake vilipio ako na chukile kisiasa niko ntukolo sema manto yite njebo wa number 1 mara ndegure ya Somali igweta na 14 ikubari Somali 14 ba Kenya baba Kenya wa Somali na bete okurugira ndege wiku mwe utamulumba ndi yonka kinyo yiku na license yetu na license wangi muno lakini utume wikemea dhigwa Somali no tukue na polari budi dhigwa Somali na dhigwa Kenya biwaki yana tema tagaza mauri Somali na arere yawe mauri ya kagwe udi ngura mirao ibon kamba kuendia ukona pautiri mana na kinyo cho irare liwe kile kibati kwa rondele mira igintuke mwake bwana ani kile kibati kimwake kimira twarerie ku open annual market nzero buru indaro tire ile that is kara karoti mwake kaka Somali okay na ko bete babanga price babanga tons hiyo tano kile ndo tano betini mwanga 19 chuchu ta Somali itokwaliano kenda ba makubanga mauri nete itie mira itekename nanga itia yes itokwaliano nande bete babanga u kwa twende katosi na si okilo emwe bare ya $4.5 ukamwige madhabu kile kunia mwe mira ile wa 60 onkonia watu mwa kunkonia mwe 60 kuriwa 60 something ndo ndage ngoroki ni nyangi 70 itokwaliano ukatara mesweto okendola $4 ni weta kana 60,000 you weta kile konia itegure andege itegure angari itegure mutua yu chiyo kwa mwamba yokecho aira cho ngani wore wow itokwaliano kenda mira baba kwenda niko ndo bangiro bu netoka Somali kwa na wore giro ba mira itakunkuruke etani over 70 60 yo tambere jetani yana chamira lakini mungaro wa etani 19 kenda bona mbese kenda bona bisi abi sekateos mukufikira thirikari kiagondo tuteje twari mambira ba turu wa thoko ingi yabona bone uni biranto thoko njibutire ndariku na ibari ya mira kuma kugenda itatu mwanka 630 ibari ya mira okay no president ogo na ya mira no tumderiwa itokwaliano na mwa yumande ureto Ethiopia na Ethiopia nyeta kuswa thoko arimbo mira mauri na Yemen ndugurire tu Kenya Ethiopia na Yemen ndugurire icho chimwitanya mera na Yemen yo chwa thoko ndio babudagi nya pounda na njusi bakabude cio okay na thirikari aswa mauri nduguringira ingi Ethiopia ya swa thoko mathuga Somali na nduguringira ile amira itokwaliano lakini nduguru yetu ni remete nontu wote kinene mete urobata meto ndu wakinyira kanda ne airport uikawandene thirikari yetu nige timenya na batu kudia tabiu kwa
mujumbe turi aitira antu atete mantu amira baterete we ete kwaria mantu amauria tangazo thirikari tangaza ya thiero Nairobi tukagurwa thoko yonto ya Djibouti itwaretia abo twetekania mire yetu yaita mwanka twagire Djibouti kuma Djibouti airport weta mwanka rigisa itogwaliano 20 km 20 km kinya Mbonda na Mbonda kuma Mbonda weta mwanka arigisa 5 km kwa twarite tukagania mire kinya dene Djibouti tabi to itora Djibouti yatana sita mwanka dene arigisha kwa thirikari tukigena teja murimi nanga to ruro thoko inge injaru kenda ina competition ukurukira ndegura Djibouti na Somali itogoliano thirikari kenda guteja murimi mira twakazwa murimi mira kwenda kura haromba lele diori wakazwa katoka azora tongeri bechage pesa ya kisiasa alright baka mwijeo itware ndegura wetwa Kongo na twananga no Kongo tuwetekana mira yetu ikariwa na turari munga twatira agreement itukweleano ko twega yontu gutani inya ithano ithatu yutani inya ithano tano ithano ni la sida ithano mreta tauka ko competition ka kuya katosi bakabya kwebela kuri ya 60 mira ite bangwa uri bagayongwa no nditana yeta ndugura ya Djibouti kwa tweka watu tani ontuko tani 10 inyanya tani 10 inyanya ugatara tani kia kuondoka mmeto tani inyanya akikaondoka ndiko Somali tukumiria kwa hiyo gwaitiro ara ni mtu kunja kisiasa hakuna kazi walitufanyia bado tejamira ibete bakara na deputy president iboka nwende batotedia kurwa thoko ingi injaro ile murinyomira atathuka. Wow. Thank you so much gutariria kiuri kiu kemera igio kare muno sana na ngatonya kidogo kiri WhatsApp yakwa ntagere kire message yakwa ntagere mtu ogocheta Kimathi ariuga atakawera Mwangaza afanya mikutano ngapi na viongozi hawatai kuwa pamoja na kaunti ya Meru bado itarudi kwa nyuma. Ntijekeza no kwa tambaru miariezo ya kuga Richita Kimathi ariuga kinyame shamani yake kwengana atia kani atongeria bado ngwataniro ite kwatikana na kidogo mbere ochoke kirukio kinyamo jumbe wa Central Menti Mheshimiwa Naru etokarinya na news yana ugere kinya bota atongera baga kamishemanyo na governor gutengwa ta amero bakatha bageciaria kwina ngwataniro ekeza munka governor ethirwe akichenjira tingo gebwawe pengine ogochokera kinya mutagerio wetu ombo kugate mishamani nyege kwa mingi kondo ngagwira ndenda mutegerio digirite TV na ilitie nibega ndo twakuruga mbu abu na neleza oboteyo nakatwari uma katuseme kweli ikarira ngabana hawira Mwangaza nuwe ngwa misuire twari baba murugu tukarogoje mtonde guru na ndio na mtu na kiringa siasa kimyo kwari yako na mtura asapotaki siasa kwa bio da erete griwe na wiki akora ndo ekeya itokweleano MPs wale kuna bondera kawira Mwangaza ete kwa pishwara bonde ibare griwe nyemethika na haribu kwa tweka bila benda kidikare kawira Mwangaza benda abaire mawasiri ndiko sio mawasiri nafasi ngo ine kwa sorebo itokweleano kwa na mukariora nwe atena ngodi father yomijoka wira atena ngodi father yomijoka Ruto atena ngodi father yomijoka kwa kindiki itokweleano wako kawira yabo for example ende wa dai wengwe nera no ikiteka wasiri muntu akotota ne inga wasiri oni ontonye kuo na wasiri wako ngono Meru wategeria au no dine kuma okay na kuringa na njera chwe bila baada taira inafasi banenkerwa icontract banenkerwa na wenambia chwe cha county sia national itokwaleano benambia chwo sia barabara ne atokera mtu kwa ngo imwe we na antu amakro ngo yeke na amakro ya ku MP minya kawina Mwangaza abati ku makro ngo yeke ya ungabana MP akathano ngo yeke akamakro ngo yeke MP no ntugeteka yambi na kiangabana yeah okay. Ndege tukoza tukuchoka gera kidogo na kiore kingine kwenda kumenya kiegi
kuririkana kwina bamwe batongeria barateta kwa kindiki na still bakerekana iba kubanga kana iba ruterero rongera gutabaga shagwe na mantu zangete zagu atore kadani oma ikora na gitaki ruterero tokota tukimagaruka ndai kia mu tokeri omeru TV tutenduke ndeka injira yake tokachokera na mugeni wetu tuthuje mantu zegi utongere bo county namba ikoma nijire ira ni county ya Meru.